Nu skal vi springe 100 år tilbage i tiden og langt væk. Peter Rasmussen fra Ærø var en af ca. 1700 danskere, der emigrerede til det sydlige Brasilien i årene 1868 til 1909. Bare 14 år gammel fik Peter Rasmussen fra Marstal pludselig ændret sit liv fuldstændigt. I Marstal arbejdede Peter i en spejlfabrik. Et af hans job var at tjekke, om alt var lukket og slukket i fabrikken, når folk var gået hjem. En aften, efter at Peter havde spist aftensmad, tager han sin hund med til spejlfabrikken. Da Peter tænder lyset, får hunden øje på sit eget spejlbillede og bliver forskrækket. Den river sig løs fra Peter, som har hunden i snor, og løkken i enden af snoren kommer ind under et spejl, som står på gulvet. Da hunden fortsætter sin flugt, river den en del spejle med sig, og nogle af dem går i stykker. Peter bliver så forskrækket, at han ikke tør gå hjem. Han løber ned på havnen og gemmer sig i et skib, hvor han falder i søvn. Da han vågner, er han på vej til Brasilien. Mere end 100 år senere finder vi hans efterkommere i byen Lapa, 500 km sydvest for São Paulo. O que eu sei é que ele veio com 14 anos. Eles falavam que ele veio no navio e que ele trabalhou na fornalha até chegar no Brasil. Não sei nada, só sei que ele veio para o Brasil, novo. Não sei nada assim, porque naquele tempo, sabe, a gente depois o papai faleceu e a gente não se aprofundou. O meu pai contava que ele subiu a Serra de Paranaguá pela estrada de ferro a pé. Diz que comia broto de taquara, de bambu para sair em Curitiba. Eles vinham quase sem recursos. E o que era oferecido, a maioria do serviço que era oferecido para eles era de demarcar terras. E essas terras eram feito valas, para que os animais não passassem de um lado para o outro. E eles saíam então demarcando os sítios, as chácaras nas redondezas aqui da cidade. Voltou para a Dinamarca. Quando ele chegou, encontrou a família, mas menos o pai, que tinha falecido. Qual foi a reação da família quando ele voltou? A irmã dele desmaiou. Quando ela falou, abriu a porta, disse que ela disse: "Você, Peter?" Pensei que estava morto. E caiu desmaiada. Essa é a história que eu sei, né? Aquela foto da Dinamarca, que ele foi tirado na Dinamarca, quando ele voltou para lá, né? Identificação? Não tem. Agora, também agora com vocês, que a gente teve a oportunidade de as suas fotografias antigas, tinha o nome da cidade nas fotografias. I den lutheranske kirke i Curitiba i Brasilien fandt vi et dokument, som viste registreringen af ægteskabet mellem en dansk mand fra Ærø og en kvinde fra Island i 1874. Og en anden registrering, som viste, at den samme mand 4 år senere giftede sig med en brasiliansk kvinde. Familien kontaktede via et tv-produktionsselskab Marstal Museum via internettet. En morgen kom jeg ned på museet og åbnede min PC og så, at der i min postkasse lå en hilsen fra Brasilien. Jeg åbnede den, og der kom et billede op på skærmen, som jeg syntes jeg kendte. Og efter et øjeblik så sagde jeg: "Det har jeg derhjemme." Jeg kontrollerede det, og det viste sig, at billedet var ud fra et gruppebillede, som jeg havde, og hvor jeg kendte personerne. Manden, der var på billedet, var en bror til min kones oldemor. Så jeg skyndte mig naturligvis at svare Viking TV, der havde rettet henvendelsen til os, at hvordan det hang sammen, og jeg fik også meget hurtigt et mail tilbage, at de var meget interesseret i de oplysninger, jeg kunne give. Vi ved, hvor de har boet, hvor huset er, og det står der stadig i Teglgade. Peter voksede op i Teglgade,
Om han drømte om en dag at forlade Marstal, ved vi ikke noget om, men vi ved med sikkerhed, at mange drenge dengang drømte om at udforske verden fra et af de store skibe, som sejlede på verdenshave. Om Peter planlagde det, eller om det skete ved en tilfældighed, er der ikke nogen, der ved med sikkerhed. Vi ved bare, at han levede og døde langt fra sit hjemland. Que tipo de atividade o seu Peter desenvolvia aqui quando ele chegou, depois que ele se estabeleceu no Brasil? Ele trabalhou primeiro, como eu falei para vocês, fazendo essas demarcações, essas coisas. E depois ele se radicou em Araucária e foi trabalhar com parte de serraria. Um genro dele parece que pôs a perder os negócios, né? E ele ficou muito deprimido e ficou doente. Ele morreu novo, com 58 anos. Ele ficou doente, realmente teve algum problema, assim, foi... A gente acredita, na época não tinha um diagnóstico como agora, mas a gente acredita que foi um mal de Alzheimer, alguma coisa nesse tipo que ele teve. E ele foi morar com a filha do primeiro casamento. E ele subiu, você sabe que ele subiu num celeiro ou num giral, uma coisa assim, e no descer ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça, e que daí ele morreu, mas morreu por causa de fratura mesmo, por causa da queda. E hoje a visão da família Rasmussen? Sou muito orgulhosa. Não tem nenhum bandido, não tem nenhum ladrão, não tem ninguém. Tem uns melhores de vida e uns menos, mas bandido, ladrão, não tem ninguém. Sou muito orgulhosa, assino orgulhosamente o Rasmussen. A senhora, o que a senhora acha dessa história? Eu acho assim, uma coisa assim, tipo um destino, né, da pessoa. Eu acredito muito no destino. Eu acho que ele veio assim porque ele tinha que vir. Kuldegys og gåsehud er ren og skær fryd. Sådan havde publikum det på Engen i Odense for nylig.